Sikhulume nabo futhi abantu emagumbini amane omhlaba sibingelela eMdlozikhulu lo okhulumayo. Uvale ulalele mangabe ngikhuluma into. Ofunayo ukusizwa mahhala. Nantu usizo lwamahhala kodwa into ofanele uyenze ufuna udinge imbuzi emhlophe. Wena ufuna ukusizwa mahhala udinge imbuzi emhlophe. Mangabe ufuna imali esheshayo udinge imbuzi emhlophe, ubuye nayo kimi sihambe siyenze ama-rituals. Kulaba abembuzi emhlophe ngizothatha abahlanu futhi abasuke befuna ukusizwa mahhala kodwa umuntu ahambe ayizithengela imbuzi emhlophe ngemali yakhe. Abuye nayo kimi mathupha sihambe siyokwenza i-ritual akwazi ukuthola imali engango-600,000 ozoyithola ngobusuku obubodwa masihambe sayakwenza i-ritual, sahamba sayahlabela isidalwa lezi sizihlabelayo, athole 600,000 wakhe ahambe uphethe ngesandla sakhe. Nawu lithemba abantu bazwile. Kube sekusithi-ke sikhona futhi i-special bantu bakithi, i-special se-3 days singu-2.5, i-overnight iwile ku-4.5 izihlobo zami. Bese sisitsho futhi ukuthi asina problem nokuthi umuntu akhalaze lapho akhalaza khona, kodwa-ke ukhalaza uphethe okuthile esandleni. Ungakhalazi ungaphathanga u-1.5 mangabe ufuna imali ka-3 days esheshayo. Le mali bantu bakithi, into engifuna abantu siyizwisise ukuthi le mali sithenga ukudla kwezilwane lezi ezisebenzelayo ukuze umuntu akwazi ukuthola le mali esheshayo. Wena ungabe unganawo 4.5 ufuna imali ye-overnight, ungakhalaza uphethe imali engango-3,000 sikwazi ukwenzela imali ka-overnight. Nginala abantu bayazwisisa, ziyagijima izilwane zethu bantu bakithi, ziyasebenza ubusuku aziphumuli. Nginalo ithemba abantu bayazwisisa. Ungathi wena mina ngifuna ukubuza ngoba lapha ngizochaza yonke into ofanele uyizwisise ukuthi lokhu osuka ufuna ukukubuza ngifuna ukuzwisise namhlanje konke, ngoba omunye umuntu uzobuza ayinabungozi le mali ngoba usuka unganaso isilwane sokunikeze sona. Kathi-ke mangabe ufuna isilwane esikhandwayo, isipoki semali, siyakwazi ukukhandela isipoki semali mhlobo wami, ozokwazi ukuthi uhlale usiphakela imihla namalanga. Mangabe ufuna isipoki uyaphatha u-12,000, uphathe amabrandi angu-6 uhlobo lwe-clip drift. Siyahamba sonke ngobusuku siyosebenza sokukhandela isipoki sakho. Funa isigubhu semali, siyakwazi ukukhandela isigubhu semali. Phathe inkukhu ezimhlophe, phathe u-7.5. Inkukhu uphatha ezimbili ezimhlophe. Akukhathalekile ilezi zesilungu noma ilezi zasemakhaya kodwa izibe mhlophe. Nginalo ithemba abantu bayangizwa kahle. Bese kusiba khona imfihlo yethu esinayo yokuthi umuntu ufanele athenge ibhaketi elisha elimhlophe, abesethenga i-still water esizogcwala kwibhaketi eliyi-20 litha, abesendingela ama-packs amasha, abesendingela indwangu emhlophe, abesephatha imali engango-5,000. Sekunye nokunye sesiyikhuluma i-secret yethu ma umuntu engabe ufuna lo msebenzi. Lo msebenzi webhaketi elimhlophe uyasho into oyifunayo ukuthi wena ufuna ukuthenga ini. Ufuna ukuthenga indlu, siyakunikeza leyo muthi ozowusebenzisa, sikutshele ukuthi uhambe uye kuphi. Funa imoto,
siyakwenzela bese sikutshela uhambe uyokuphi, ulale usenza leyo mali. Uhlala 3 days kuleyo ndawo esizobe sikutshele ukuthi uhlale kiyo, indawo esafe, indawo ehlambulukile. And mangabe ungumuntu wesifazane, awumtsheli ongakwakho ukuthi uyaphi. Mawuyindoda awumtsheli ongakwakho ukuthi uyaphi, uzomtshela mangabe usujiyile, usuyenzile imali. Kodwa ikakhulu vele lo msebenzi ngifuna kakhulu abantu besilisa, ngoba ikakhulu nabantu besifazana mangabe linemizi phela amadoda azonilwisa, kodwa indoda mangabe ithi ihambile iyosebenza emsebenzini endaweni ethile, mayisiyajika iphethe imali, uyakwazi umama ekhaya ukuthi baba ubeyosebenza. Manje mawungumama onomuzi, mawuzosiyabuya uphethe imali eyinqwaba, ubaba uzokulisa. Esikhathini esiningi sithanda ukuthi mangabe umuntu wesifazane, ube ngumuntu wesifazane ukuthi awunayo indoda, uhlala wedwa. Noma ngabe une-boyfriend ile, nawe ule. Yebo, uyakwazi ukuthi ungumuntu uyasebenzela ngaphandle, ukwazi ukuhamba uyokwenza imali yakho. Lokho-ke angeke ngikudalule kakhulu ngoba kuyimfihlo. Ngikutshela umuntu osekhethile ukuthi awuthathe lo msebenzi, osezimisele, obekile inkanyiso yakhe laphaya. Ngiyakwazi ukuthi ngimtshele konke ukuthi siyenza kanjani. Akusiyonto enobubi phakathi, into enhle kakhulu. Njengoba ngishilo ukuthi uyadinga ibhakede elimhlophe lingu-20 litha, udinge ama-pegs la kuneke impahla, udinge i-still water esigcwala u-20 litha. Ubusuzobuya kimi-ke nenkanyiso yakho, sikwazi ukusebenza. Zintodla zemali lezi esikhuluma ngazo lana mase sisebenza lo msebenzi, asomadlana encane esikhuluma ngayo. Ethi mangabe usuyenzile, mawusuqedile, nami uyabe uyonginikeza okwami engikufunayo, nawe uyathatha kwakho okufunayo. Kodwa-ke uyangitshela ukuthi imali leyo ufuna ukwenza, ufuna ukuthenga indlu, ufuna ukuthenga imoto, ufuna ukufundisa abantwana esikolweni, ufuna ukuvula ibhizinisi, sizokwazi ukuthi siyikhuphulele kuleyo nto wena osuka uyifuna, ngoba zindodla zemali, akusemali ezincane. Siyathokoza, abantu mabaphile. Engudlosikhulu lokhuluma 0832066954. Ungithola lapho. Ngifonelwa from 9 ekuseni until 8 ntambama. WhatsApp from 9 ekuseni until 8 ntambama. Noma ngabe ungibona online before 9, ungachiya i-message, kodwa ngizokuphendula ngo-9 kuze kuyeshaye u-8 ntambama. Sithokoze, abantu baphile konke amagumbi amane omhlaba.